الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fi Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikromo Palembang. Alhamdulillah, hari ini Rabu malam Kamis 14 Rabiul Akhir 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 16 Oktober 2024 Masehi. Mari bersama melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Ustadz Amril Rahman SAG dan sholat akan dipimpin oleh Ustadz Abdul Khair SSI Al-Hafiz. Dilanjutkan cawisan ba'da sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Andi Syarifuddin Ya'qub MHI dengan pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbau kepada para jamaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya, kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikromo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT menerima rangkaian ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qamahu Allah wa adamaha madamat as-samawati wal ardu wa sufufakum baina taswiyat as-sufuf min tamam as-salah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. يا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا
لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العلي العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم أنت
موجود لا إله إلا الله لا إله إلا الله معبود لا إله إلا الله لا إله إلا الله مقصود لا إله إلا الله لا إله إلا الله عظيم لا إله إلا الله دائم لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى برحمة الله وكرمه من الآمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب السائلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة وغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah malam hari ini dengan izin Allah kita dapat berjamaah di masjid yang mulia ini dan kita lanjutkan kaji kita. Salawat dan salam semoga dilimpahkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau. Untuk barokahnya kaji kita ini, mari kita sama awali membaca umul kitab li hadhihi niyah wala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bapak dan Ibu, melanjutkan bahasan kita pada Rabu malam yang lalu bahwa tugas pokok kita dimatikan Allah, dihidupkan Allah ini untuk beramal yang terbaik. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Ahsanu amalah ini amalan yang terbaik. Makanya para ahli bahwa amalan yang wajib kita lakukan ini ada 3 amalan. Pertama amalan syariat, kedua amalan thariqah, yang ketiga amalan hakikat. Amalan syariat ini limaslahatil jawarih, limaslahatil jasad, untuk kemaslahatan jasad. Dan amalan syariat ini wajib disempurnakan terlebih dahulu, baru melangkah ke amalan yang kedua, amalan thariqah. Amalan syariat ini ada 3 langkah. Pertama taubat, kedua takwa, ketiga istiqomah. Kenapa taubat? Untuk membersihkan diri ini dari hal-hal yang maksiat. Maksiat ini ada maksiat zahir, ada maksiat batin. Maksiat zahir itu misalnya mencuri, minum minuman keras, kemudian berzina, makan yang haram, itu maksiat zahir. Sedangkan maksiat batin itu iri, kemudian nujub, merasa diri sendiri lebih istimewa dari yang lain, sombong, angkuh, fakir, itu maksiat batin. Amalan syariat ini tidak boleh ada maksiat. Kalau ada maksiat, maka sia-sia amalan syariat yang telah kita lakukan. Amalan syariat ini mengacu kepada rukun Islam tuh. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Dan ini satu sistem, artinya kait mengait. Sempurna sholatnya, tapi zakatnya tidak dikeluarkan. Kenapa tidak mengeluarkan zakat? Karena ada penyakit batin, bakhil. Maka keimanannya anjlok, menjadi munafik, fatal itu akibatnya. Makanya tuntunan Rasulullah SAW diawali dengan taubat. Yang merasa berdosa, yang merasa melakukan maksiat, maka melakukan sholat sunat taubat.
berwudu, lalu menyadari bahwa apa yang dilakukannya itu salah, ingat kepada Allah, diawali dengan istighfar, lalu sholat 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat. Rasulullah dalam menjelaskan sholat sunat taubat ini membaca surah Ali Imran, walazina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum zakarullah wastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Jadi mereka yang merasa berdosa atau zolim terhadap diri sendiri, telah melakukan perbuatan yang keji, lalu ingat kepada Allah itu salah, lalu memohon ampun kepada Allah dan bertaubat, bertekad tidak akan mengulanginya lagi. Nah, dengan demikian bersih. Setelah bersih ini, maka langkah kedua takwa, melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan-larangannya, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Apa yang diperintahkan Allah? Pertama itu syahadat, yang dalam rukun Islam. Syahadat ini bagian daripada iman. Karena ketika ditanya Rasulullah SAW, mal iman ya Rasul, apa iman itu ya Rasul? Qala, dijawab oleh beliau, tasdiqum bil qalbi, dibenarkan dengan hati, wa iqrarum bil lisan, diucapkan dengan lidah, wa amalum bil arkan, diamalkan dengan anggota badan. 3 aspek itu iman. Apa yang dibenarkan dengan hati itu? Segala yang tercakup dalam rukun iman. Tu'mina billah, engkau beriman adanya Allah, wa malaikatihi, malaikatnya, wa kutubihi, kitabnya, wa rusulihi, rasulnya, wal yaumil akhir, hari kiamat, wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, takdir yang baik maupun yang buruk dari Allah. Yakin dibenarkan itu, baru ikrar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah Rasul, utusan Allah. Nah, apa ikrar ini hikmahnya? Kalau tadi dia kafir, non-Islam, tapi dengan kesadaran sendiri membenarkan yang 6 itu, lalu ikrar, segala dosa-dosanya ketika kafir itu dihapuskan oleh Allah SWT dan diganti dengan kebaikan. Tuh. Maka setelah ikrar, kewajibannya wa amalum bil arkan, mengamalkan dengan anggota badan. Kita kan dilengkapi Allah dengan 7 anggota badan, al-jawarih, lidah, mata, telinga, faraj, perut, tangan, kaki. Itulah untuk beramal. Apabila anggota tubuh kita itu bergerak, itu beramal namanya. Tapi kapan dia bernilai ibadah? Kalau gerakan anggota tubuh kita itu berpedoman dengan syariat, makanya amalan syariat itu. Syariat itu hukum-hukum Islam, agama, yang sumbernya dalilnya Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Kalau berpedoman dengan syariat itu, gerakan anggota tubuh kita ini, maka dia berpahala, itulah yang disebut ibadah. Tapi kalau gerakan anggota tubuh kita itu menentang syariat, berlawanan dengan syariat, maka itu berdosa, namanya maksiat. Nah, kalau melakukan maksiat, sia-sia amalan yang kita lakukan, ya. Makanya kan kalau sholat, sebagus apa sholatnya, tapi ada maksiat. Mana contoh maksiat untuk laki-laki? Memakai cincin emas, haram, ya. Oh, sekarang sholat tidak kupakai, masuk kantong, artinya masih punyanya emas, masih di badan.
Nah, ini hati-hati. Jadi kalau ada maksiat, makanya kita diwajibkan belajar, mengetahui apa-apa yang maksiat, apa-apa yang ibadat. Bagus sholatnya, tidak pakai emas, tapi pakaian yang dia pakai itu kata Rasul harganya 10 dirham, 1 dirham saja haram, maka ibadah sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, bagus, halal semua belinya. Tapi tadi makan pempek bikinan orang yang makan babi, haram. Man akala luqmatal haram la yaqbalullah ibadati arba'ina lailan. Siapa yang makan sesuap saja makanan haram, Allah tidak menerima ibadahnya 40 malam. Sia-sia berjamaah di Masjid Agung ini. Nah, jadi ini ya, amalan syariat itu begitu. Takwa tidak boleh dicampuri dengan maksiat, baik maksiat zahir maupun maksiat batin. Nah, bagaimana cara membersihkan maksiat batin ini? Iri, dengki, bakhil, itu dengan amalan thariqah. Amalan thariqah ini limaslahatil qulub, untuk kebersihan hati, kemaslahatan hati, supaya tidak sombong, supaya tidak riya, supaya tidak bakhil. Itu urusan amalan thariqah. Kalau dalam disiplin ilmu sudah kita jelaskan ya dari para ulama, bahwa ilmu yang fardu ain dipelajari oleh kita ini pertama ilmu tauhid, mengenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah. Kenapa orang Arab jahiliyah Mekah itu menyembah patung? Karena belum mengenal Allah. Makanya kehadiran Rasulullah SAW yang utama itu mengenalkan Allah, ya, dengan kalimat La ilaha illallah. Kemudian yang kedua mengenal hukum-hukumnya, hukum-hukum Allah. Itulah syariat yang sumber dalilnya dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Itu sepakat jumhur ulama ya, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, bahwa landasan hukum Islam itu 4 itu: Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Jadi kalau yang berteriak-teriak Quran hadis saja itu belum cukup ya. Kalau dia bilang Quran hadis, tanya, kalian berzakat fitrah dengan apa? Pasti jawabnya dengan beras. Ya. Dengan beras itu bukan hadis. Hadis itu farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri so'an min tamrin aw so'an min sa'irin ala kulli hurin aw abdin zakaril aw unsa minal muslimin. Rasulullah SAW memfardukan zakat fitrah kepada kaum muslimin ini 1 sok kurma atau 1 sok gandum. Jadi hadisnya kurma atau gandum. Jadi yang tidak mau selain dari Al-Quran As-Sunnah, zakat fitrah dengan kurma. Tapi kenapa dengan beras? Itu qiyas. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', qiyas. Qiyasnya Imam Syafi'i, ahli fikih. Imam Syafi'i mempelajari apa illat latar belakang hukumnya. Rasulullah memfadukan zakat fitrah dengan kurma atau gandum. Oh, ternyata kurma atau gandum di masa Rasul itu kutil balad, makanan pokok yang mengenyangkan. Makanya dikiaskan makanan pokok yang mengenyangkan di Palembang beras, di Maluku sagu, di Madura jagung dulu, sekarang sudah beras semua ya. Nah gitu.
Jadi yang wajib dipelajari setelah tauhid adalah ilmu syariat yang sudah dibakukan menjadi ilmu fikih. Fikih itu dalam arti bahasa al-fahmu paham. Dalam arti istilah al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabu min adillatihat tafsiliyah. Ilmu tentang syariat Islam yang amalia. Sumbernya dalilnya dari dalil-dalil yang rinci, Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas itu. Maka fikih ini lengkap. Ada fikih toharoh, ada fikih sholat, ada fikih puasa, ada fikih haji, ada fikih siasah, fikih politik ketatanegaraan, ada fikih jinayah tentang tindak pidana, ada fikih muamalat tentang perdagangan, ada fikih munakahat, ada fikih mawaris. Nah, jadi yang fardu ain fikih toharo, fikih sholat, fikih puasa, fikih zakat, fikih haji. Selebihnya fardu kifayah. Makanya menuntut ilmu itu fardu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu fardu bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Kenapa? Karena wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya itu ditolak, tidak diterima. Dan yang ketiga, ilmu akhlak tasawuf. Karena ilmu akhlak tasawuf ini mengungkapkan mana-mana akhlakul mazmumah, akhlak yang tercela, dan mana-mana akhlak mahmudah yang terpuji. Bagaimana mengisi hati kita ini dengan akhlak yang terpuji, dan bagaimana membersihkan hati kita ini dari akhlak yang tercela, bakhil, sombong, angkuh, ya itu tadi, suka kepo, bahasa anak muda sekarang. Ya, bahasa anak muda sekarang kepo, ya, cerodean dengan gawiwong. Nah, itu penyakit. Ya. Nah, maka untuk membersihkan hati ini dari sifat-sifat yang tidak terpuji, itu amalan thariqah. Amalan thariqah ini langkah-langkahnya, pertama ikhlas. Yang kedua sidik, jujur. Yang ketiga tumakninah. Ikhlas itu apa tuh? Mengerjakan sesuatu itu karena Allah. Tapi ikhlas ini ada 3 tingkatan. Ada ikhlas syariat, ada ikhlas khawas, ada ikhlas khawasul khawas. Ikhlas awam, ikhlas syariat itu, kenapa engkau sholat? Banyak pahalanya, aku dengan pahala yang banyak itu kepengen masuk surga. Dan aku tidak meninggalkan sholat takut di neraka. Itu ikhlas juga itu. Ikhlas syariat, ikhlas awam. Yang kedua tingkatannya ikhlas khawas itu, kenapa engkau sholat, kenapa engkau puasa? Aku hamba Allah, diperintahkan oleh Allah. Sadar diri, ya. Urusan surga, urusan neraka itu urusan Allah. Pokoknya aku hamba Allah, taat dengan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang khawasul khawas, kenapa? Aku ingin meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggi, lebih tinggi lagi, ikhlas. Nah, yang kedua sidik, jujur. Jujur ini sudah ada andil dari amalan syariat, ya. Sebab sholat itu dalam surah Al-Ankabut dinyatakan Allah, aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar. Dirikanlah sholat, sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat yang hatinya ingat kepada Allah, itu yang tinggi nilainya di sisi Allah. Nah, sholat ini yang berfungsi
tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi jujur dia, tidak bohong. Bahkan secara eksplisit dinyatakan Rasul bahwa yang afdol sholat ini berjamaah, nilainya 27 derajat, dan yang afdol berjamaahnya di masjid, apalagi masjid yang terbesar, masjid jami yang berkumpul umat di situ, tambah banyak jamaahnya tambah besar pahalanya. Dan kalau 40 hari berjamaah, apa kata Rasul? Man shalla arba'ina yauman fi jama'atin yudriku takbiratul ula kutiba lahu baro'atu minan nar wa baro'atu minan nifaq. Siapa yang sholat berjamaah 40 hari mengikuti imam dari takbiratul ihram, maka dia memperoleh 2 kebebasan, bebas dari api neraka dan bebas dari munafik. Nah, munafik itu kan apa tandanya tuh? Kata Rasul, kalau bicara suka bohong, kalau berjanji ingkar, kalau diberi amanah khianat. Nah, dengan sholat berjamaah sudah jujur dia, tidak bohong, selalu menepati janji dan diberi amanat khianat. Makanya Rasulullah ini yang diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir, Rasulullah bersabda, ama innahu sayakunu ba'di umara'ukum yakzibuna wa yazlimun faman saddaqahum bikazibihim wa mala'ahum ala zulmihim falaisa minni walastu minhu. Kelak pemimpin-pemimpin umara sesudahku ini bohong dan zalim, bohong dan zalim. Siapa mempercayai kebohongannya dan membantu kezalimannya, maka mereka bukan dari golonganku dan aku bukan dari golongan mereka. Fatal akibatnya kalau membantu pemimpin umara yang zalim dan mempercayai kebohongannya. Selanjutnya kata Rasulullah SAW, wa man lam yusaddiqhum bikadzibihim wa lam yumalihum ala zulmihim wa huwa minni wa ana minhu. Siapa yang tidak mempercayai kebohongannya dan tidak membantu kezalimannya, mereka dari golonganku dan aku dari golongan mereka. Tuh ya. Jadi amalan thariqah ini jujur. Sesudah itu tumaknina. Tumaknina ini tenang. Hati ini tenang. Karena apa? Karena zikir, karena menu dari amalan thariqat ini zikir. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan zikir, ingat kepada Allah sajalah hati ini menjadi tenang. Makanya tuntunan Rasul sesudah sholat ini, siapa yang zikirnya subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, lalu genap 100 sesudah itu la ilaha illallah dahul la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, maka Allah hapuskan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan, bersih. Apa angka 33 itu? 33 itu angka dari Rasul, jangan kurang, jangan lebih. Pendapat ulama ada 2. Kalau kurang maka tidak memperoleh bonus diampuni Allah itu. Karena dia seperti gigi anak kunci. Kalau gigi anak kunci itu 3, ya 3. Kurang 2 tidak terbuka. Kalau lebih juga tidak terbuka. Pendapat kedua, lebih itu dapat, tapi kurang tidak. Nah, makanya yang benar 33, 99 ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah jadi 100. Allah ampuni seluruh dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Tenang.
Nah, untuk khusus menghindarkan diri dari penyakit-penyakit batin, apa misalnya nafsu amarah. Nafsu amarah ini ada 7. Pertama, bakhil tadi, kikir. Udah sampai nisab 90 juta tersimpan, mesti dikeluarkan 2.250.000, tidak dikeluarkannya, sayang. Banyak duit 2 juta. Bakhil. Maka anjlok imannya menjadi munafik. Ya. Sudah pernah saya kemukakan ya surah At-Taubah itu. Kemudian yang kedua, angkuh. Apa beda angkuh dengan sombong? Angkuh ini tindak tanduk. Sombong itu ucapan. Ketika iblis ditanya Allah, "Ma mana'aka alla tasjuda idza amartuka?" Apa yang menyebabkan engkau tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam ketika kuperintahkan? Apa kata iblis? Lebih mulia aku dari Adam. Aku dijadikan dari api, Adam dijadikan dari tanah. Sombong dengan ucapan. Angkuh itu tidak mau sujud itu. Ya. Jadi kalau anak muda lewat depan orang tua, angkuh itu. Kalau nunduk, assalamualaikum, salaman dulu. Nah, itu tidak angkuh. Ini penyakit hati. Dengki. Dengki itu ditambah dengan benci, iri. Itu penyakit batin itu, nafsu amarah. Apa akibatnya? Iyyakum bil hasadi fa innal hasada yakulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hati-hati kalian dengan sifat iri dengki. Karena sifat iri dengki itu menghanguskan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar yang kering. Habis pahala kita. Ya. Kemudian yang berikutnya, bakhil, angkuh, dengki, sombong. Tadi sudah dijelaskan. Kelima, bodoh. Bodoh ini tidak mau belajar, ibadah ngikut-ngikut saja. Makanya tadi itu ya, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu marduratun la tuqbalu. Tiap orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya itu ditolak, tidak diterima. Makanya nak masuk pesantren lah terlambat. Lah tuwo. Inilah jalannya. Setiap habis sholat ada pelajaran itu. Zuhur, asar, maghrib. Sudah isya, zikir. Sudah subuh ada. Khusus minggu ya. Kayak gitu. Kemudian keenam, syahwat. Mengikuti syahwat sehingga sampai-sampai berzina dan sebagainya ya. Yang ketujuh, pemarah. Nah, pemarah ini kan dari setan itu. Nah, untuk mengobatinya dalam thariqah ini menunya zikir. Zikir la ilaha illallah 70.000. Dicicil tentunya. Ya. Karena la ilaha illallah dipanjangkan la-nya, kata Rasul, itu menghapuskan 4.000 dosa. Sahabat bertanya, kalau dosa kita tidak cukup 4.000, dosa keluargamu. Kalau dosa keluarga juga tidak cukup 4.000, dosa tetanggamu. Tapi nak baik dengan tetangga. Kalau bawa esan terus, tidak dapat. Ngapa bawa esan? Iri tadi. Ya, makanya harus bersih. Nah, pertanyaannya, membersihkan hati dari sifat-sifat yang tidak terpuji itu sunat apa wajib? Wajib ya. Nah, kalau begitu metode membersihkannya dengan thariqah. Thariqah itu jadi wajib. Ya, mal la yatimu illa bihi fa huwal wajibun. Mal la yatimu illa bihi fa huwa wajibun. Suatu yang tidak sempurna tanpa dia, maka dia itu menjadi wajib.
Misalnya ledeng mati 6 bulan. Nah, tidak ada air. Cara memperoleh air itu dengan menggali sumur. Menggali sumur itu wajib tidak? Untuk berwudu. Karena ledeng mati habis air. Wajib. Ma la yatimu illa bihi fa huwa wajibun. Suatu ya kewajiban yang tidak sempurna tanpa dia, maka dia itu menjadi wajib. Membersihkan hati ini dari sifat-sifat nafsu amarah yang 7 tadi, merusak ibadah, itu wajib. Caranya dengan amalan thariqah. Maka amalan thariqah itu menjadi wajib. Apalagi yang perlu dibersihkan? Nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini ada 9. Yang pertama, suka mencela. Nah, inilah belum selesai juga, tapi tidak apa-apa. Dengan diulang-ulang, insya Allah nancap dalam lubuk hati ini ya. Nah, sampai di sini dulu kaji kita. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Pada Allah kita mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. An-nasakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil lana abwaab fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinaba. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا
حي على
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, selamat datang ahlan wa sahlan wa marhaban di hudurikum fi Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya di Kota Palembang. Alhamdulillah, hari ini Rabu malam Kamis 14 Rabiul Akhir 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 16 Oktober 2024 Masehi. Mari bersama melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Ustaz Abdul Hurman SAG dan sholat akan dilanjutkan oleh Ustaz Abdul Khair SSI Al-Hafiz. Dilanjutkan zikir ratib saman bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Kemas Haji Andi Syarifuddin MAG. Untuk dilarang dengan menem beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbau kepada para jamaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya di Kota Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maqamah Allah adamaha madamat as-samawati wal ardh sawu sufufakum baina taswiyat as-sufuf min tamam as-salah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا
يقول الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
اللهم أجرنا من النار 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 سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله